Ang norokno tini college ni koprok project ni class no tui kisa sawano. Tei project rok chung bahai ki khainani nang aborok no bo sawano. Puila no saw project tamo. Sadron kokbai project hinke kaisa gift hinui no norok wansugui nadi. Tamni hinba nungni ni guide no kaisa gift yafarui tongo. Kok hinke nungni ni friend eba khoroksa sukno gift yafarna hinke bomhai gift yafar. Kom damni phano. Naithok tei packeting khlaiui no yafarna hinui ang khakhaio. Abo haino chung project bo naithok kheno yafarna nango. Hinki tabuk chung khoroksa borok no table gift rinani. Abo si kongsa yathek thepajagya abo thikhe chung rideri. Kok hinke nini project o je raida tongmani manui khwnui goina gontha thepawui naithok khe present rinani nango. Khoroksa teacher ni style bai tei khoroksa teacher ni style same wngya phano wngui mano. But abo matter ya. Nini project fulfill wngkha de abo si kok. Nini guide ni thani nini project full de wngkha abo si nini matter. Hinke tabuk ang norokno kaisa project khaimani thangke kaisa project khainani thangke bomhai raida tei bomhai style bai khainani aborok no tui sawano. Norok ni thani ang kaisa project ni format tiklaika norok kisa kaham ke naibedi. Obo kaham ke project ni front page. Front page ni tolao no tongnai acknowledgement. Acknowledge ni tolao tongnai abstract tei abo ni tolao tongnai content. Hingka hingke ang tabuk norok no sawano front page, acknowledgement, content tei abstract aboni rogo bottom tam sinani tei chung project sinani thangke bahai bahai raida no follow khainani na. Hinke ang norok no tini puila no sawano front page bahai ke sanani. Front page ramnani thangka hingke chung bono puila no nini topic ni mung ma sinai. Tabukrom ni nini topic ni mung longtrai ni ekolebo thungnuk no cheri simung. Eba oro sijak tongo hasukkhuri o 1 kothok mayung no noren ni tonggrung. Chung haike ma sinai nini project ni mung nung puila sinani. Aboni pore nung sidi a project for 6th semester examination in Bachelor of Arts. Aboni yagulo ni sinai submitted by aro nungni mung sidi department sidi semester sidi university roll number sidi college ni roll number sidi registration number tei year tei abo bo paper o khopsaka abo sidi. Aboni ulo tongo submitted to nung sabno submit khainai. Madam ke madam tung bo assistant professor ke assistant professor tung professor ke professor tei bo jagao job khai tong. Abono nung ma sinai. Aboni yagulo sinai chung college ni mung. Puila ang norok kaisa college ni logo. Aboni yagulo college ni mung Kamalpur Tolai Tripura pin number tei nung jedino nini project no joma rinani a joma rimani date. Aboni yagulo tongo acknowledgement. Acknowledgement no kai chung tam sinai. Acknowledgement no hingka hingke chung sir madam bebak no hambai ma yafarnai. Aboni yagulo nono project khaitani tam subaka sabo subaka nin friend rok ni mung nin friend rok ni mung rok no phano norok tisaui rwui mano. Aboni yagulo hingke date place tei nini mung ma sinai. Aboni yagulo hingke abstract. Abstract tamo abstract hingka hingke nini totally nini project o tamo tong abono nung piece gangsa o swinani. Tabukrom tini longtrai ni ekolebo no phano tui khai tongkha. Ba ekta koklop no phano tui khai tongkha. Ka koklop tam tong tam sikhe abo bathong sakai kaisa page o sifrungmani. Aboni yagulo tongo content. Content no chung tamo sinai. Acknowledgement tei abstract no chung already sipaika sakani page no. Tabuk tolani page o je tongmani abono chung oro sanai. Introduction chung tam sinai. Abono second kok sanamo chung puila no chapter khakui mananai. Ahai chapter o khe ang ahai point tonani. Ahai chapter o hingke ang ahai point tonna. Ahai chapter o hingke ahai point tonna. Ahai khai nung mananai. Okay, acknowledgement tei abstract o saka o no sipaikha. Aboni yagulo chung introduction. Introduction chung tam sinani. Kok no kok chung joto literature no tui poribui tongo hingke chung project khaima bo motamoti jotono literature. Hingke chung literature ni somporke no kisa ma sinai.
tabuk introduction no gangkai sung from the literature tam no hin literature ni bin dal tam tong literature no sao tam bahai ke definition dikha abor no chung kaisa format snamui nei rom 6-4-5 page ni bisingo chung si mano abo norok sai mano chung abo bor mannai abo hungka norok net collection khai nahar mano te abon yagulo tong chapter 2 nung tam sini chapter 2 hungka ni main topic nung ada ko tam sika tam point sika abhai ro kwangma nung sidi abon yagulo nung te point tiklai namang ka chapter 3 tiklai mano te point tiklai chapter 4 5 nung je icha to mani khai mano abon yagulo fene conclusion nung ke jung tam sini conclusion ngi paithak nung paithak sidi nung question sipur jebon chung paithak siwa abhai no sidi nung nin message sidi aro tam tong sidi ahai point no tam sika ahai point no tam sika te nin one suk mung rong no talo ko nung ar si mano aboni ulo tongo reference nga kai nung je si mani nung sakao je nin project si mani a project nung boro ni collect ka tam books rok nung tam books rok ni nai nung abro no collect ka a books ni mung sinani te tumung nung internet rong ni nahari tongkha ke ani internet ni link rok nung ar siri mano amno karibo jung reference sinani kisa raida tongo ramdi Nandakumar Debormani kaisa koklok bisapni no reference na harai nung nin project no sike nge nung pila no Deborma Nandakumar dot o bisap boyaro karingjak a iar arpore dot te a bijap ni mung ramdi simalung saka holong ni khum apni yagulo ini publisher ni address okor publisher ni publication jora publication ni jora publication abhai ke no paitago siri nor project ni front page no print clip tikhlai mano te aboni bising ni page no kai yak bai sui mano hambai